Euskal Herriarekiko elkartasunaren borrokaren ondorioz, eroritako fakal eta morron niri gure omenaldi xume bat egitea. Gaur, 13 urte betetzen dira, esan dugunez, eta askapenako kide bat dugu horretaz hitz egiteko. Txalo bero bat. Arratsalde on guztioi. Gaur, 13 urte betetzen dira Uruguayen Montevideoko Filtroko ospitalaren aurrean polizia eta militarrak sarraski bat egiteko prest zirela. Espainiako gobernuan zegoen alderdi sozialistak eskainitako laguntzen ordez. 1914 abuztuaren 24ean, 3 euskal errefusiatu Josu Goitia, Mikel Ibañez eta Luis Mari Lizarralde Espainiar estatura eraman baino lehenago gertatu zen. De improviso comenzó una fuerte carga policial en patrulleros y en motos, haciendo disparos de fuego real a quemarropa ante más de 4.000 personas. Relataba en su día un periodista uruguayo antes de que fuesen censuradas todas las informaciones no oficiales. Los manifestantes intentaron dispersarse, pero la policía disparó durante toda la noche. Había demasiado interés en que el pueblo uruguayo no olvidase el atrevimiento de mostrar la solidaridad con la lucha de nuestro pueblo. Tenían miedo a esa efervescente masa social que luchaba por una Uruguay más justa y solidaria. Gau hartan, Fernando Morroni eta Roberto Fakal iraileak izan ziren. 100 zauritu eta atxilotu izan ziren. Benetan irudi krudeleak. Polizia kamioia konorte gabeko gorputez betetzen zituzten. Luis Alberto Lacalle zen orduan Uruguaiko presidentea. Zoritzarrez, oso ezaguna dugun Rafael Beraren laguna. Eta errepresio kidea. Gaur egun impunitate osoz ibili daitezke biak kaletik, bakoitza bere herrian, baina odolez garbitu izango ezin dituzten eskuekin. Irratiak itxiak izan ziren, errepresioa areagotu, gerra zikinak kaleetan eta komunikabideetan, bertsio ofiziala zabalduz, baina asko gara egia zogutzen dugunok, ez dugunok ahaztuko, ez dugunok barkatuko, eta justizia lortu arte egunero borrokan egongo garenok. Dentro de 3 horas en Montevideo arrancará una manifestación para exigir memoria y justicia para un pueblo que lo dio todo por defender el derecho de asilo de unos compañeros vascos que nunca podrán olvidar lo vivido allí. Una manifestación que reunirá a miles de personas que exigirán al presidente socialdemócrata Tabaré Vázquez que cree una comisión para esclarecer los hechos allí ocurridos. Memoria y justicia. Oroitzapenak beharrezkoak dira. Herri baten etorkizuna lantzeko. 1982ko maiatzaren 15ean hasi zen 13 euskal herritarren kontrako auzi hau. Gobernu espainiarrak hauen estradizioa zuen. Honen ordez laguntza ekonomiko eta gehien bat militarra eskainiz. Gobernu uruguaiarra lehen aipatutako 3 euskal herritarren espainiaratzea onartu zuen. Eta hauek goze eta egarri greba mugagabean sartu ziren, bere egoera salatzeko. Goze eta egarri greba honen ondorioz, Montevideoko Jacinto Bero auzoan dagoen filtro ospitalera eraman zituzten. Han, hauei elkartasuna adierazteko, herritar mordoa biltzen hasi zen, gau eta eguneko elkarretaratzeak eginez. Uno de los ciudadanos vascos en huelga de hambre y sed en el hospital del filtro describía así lo vivido. El pueblo uruguayo tenía muy asumido el derecho de asilo y creía que no nos expulsarían. La gente se volcó porque creía en ese derecho. Vieron claramente la injusticia y la represión por movilizarse contra ello fue verdaderamente dura. Aunque lo agradezcamos 1000 veces, no será suficiente. Gubiok, pasadan abuztuan birgaizta bezala egon ginen. Esaten dugunean Euskal Herrian inoiz jaso dugun elkartasuna handienaren aurrean egon gaitezkela, ez da broma. Gaur egun oraindik hori bizi izan dutenek, negar malkoak isuritzen dituzte bezarkatzen zaituzten bitartean. Une izugarriak bizi izan genituen, benetan. Itxasoaren beste aldean gure borroka begirunez ikusten dute, honetan sinisten dute, eta elkartasuna bidatzen jarraitzen dute. Independentzia eta sozialismoaren aldeko oiua bere eginez, ez ahaztu. Beraiek zioten moduan, arriba los que luchan, oiuari borroka da bide bakarra erantzuten genien guk. Animo eta aurrera, borrokaz lortuko bai dugu askatasuna. Uruguaitik etoretako lagun batek Norma Morroniren, Fernando Morroniren amaren hitz batzuk eskeniko dizkigu.
Mi esker. Palabra de Norma Morroni, recordando el asesinato de su hijo hace ahora 13 años. Solamente por ser solidario matan a una persona, con ese odio irracional. Porque ellos, supuestamente, quisieron hacer un escarmiento, pero se equivocaron porque así no es la cosa. La represión te hace más fuerte, porque yo, a raíz de todo esto, aprendí muchas cosas. A estar cerca de compañeros que han luchado, a estar cerca de Euskal Herria, a seguir aprendiendo. Solo lograron endurecerme más. Para este 13º aniversario y la movilización allá en Bilbao, desde Montevideo a Euskal Herria, el abrazo más sentido de Norma Morroni y las compañeras y compañeros del programa Orain Euskal Herria. Arriba los que luchan, Gora de Rion, Borrocá. Bueno, eta bukatzen joateko gogoratzea eta eskerrak emotea.